Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Lekker Stylist. Look at link, of course, na Xigaza Mondays le Palms. Of course, our main subject here, kuta ku ri Sho Madjozi kahle kahle. Ku ndleke yini kahle kahle le Palms manjeni mara. Hi ta hi khita ka swona, of course. Yeah, so already I'm sure in the video like if you come so oi Lekker Stylist, of course a tlhela le Palms le kwa Xigaza Mondays se a tseka and stuff like that. Then line up, of course, a ku ri na Sho Madjozi and J John. So as you can see, Lekker Stylist was back. A tikomba a tsakini na yena, as you can see kwalano, and in overall on kani yingisana vibe kwalano swi kombi na ku crowd in overall no yena a yi tsakini. Of course ku le ka video clip kwala ha komba ka ungeza ku va pick crowd, but of course hi ta hi khiya ka pick crowd, of course. But in overall what I'm trying to say ku kona va tikomba va tsakini na Lekker Stylist tlha bani na xidansani xa yena lani a tsakini na yena, of course. And then se hi nda ya ka Sho Madjozi. Sho Madjozi mina ni tiku nga ku ndleke yini because he and biggest artist, of course, got at the event. So she was performing. I'm talking crowd, guys. Means you notice and crowd no man, something was off. Like crowd, you my ear stuck. To the level yo Sho Madjozi as a avulali sure work perform, of course. La anga za hleketela ku maybe kumbe xa risimu lero ri nga bi hi ku crowd liya ayo yima njhe in overall. Wun'wana nga ku i mhaka a ku ra swa category ya house and stuff like that. No, she also performed hi risimu ra Xitsonga la a nga produciwa hi Dr. Thomas Chauke. Nakona as you can see kwalano mina a ni zangi ni vona difference ni swilo ti fanela nakona a ni tivi ku a ku ndleka yini, a ni tivi ku crowd maybe ku biha kumbe xa yo kwata, a ni tivi mina ku a na hlamuselo ya swona, as you can see kwalano a ni tivi ku a ku ndleke yini. Swi wrong ngopfu leswi mi nga n'wi endla swo Sho Madjozi le Palms, guys, n'wina mi ri kona leswi wrong, it's very very wrong. It's wrong. Mara in overall crowd yaleyo ma yi vona ku pick crowd yaleyo a ku tele, guys, a ku tele. Lekker Stylist hayi xinghozi, xinghozi demand a xinghozi hayi kahle Xigaza Mondays le Palms xa Lekker Stylist i ti provhelini kwalano. And a wu nghozi ku na ti-artist to tala, so hopefully ta tlhe xi continue swi famba kahle eka the next events. Kwani maxongo a nga hayi la, so no loko ku swo fika swi tsekatsakanyana xikarhi hi nga swi twisisa ku hi ku i timhaka to Lekker Stylist, of course, a nga ha endli Xigaza Mondays Palms. Mara in overall i ta khalwa hi matimba swinene ku Xigaza Mondays xi va successful. So hi nga vula tani congratulations to Lekker Stylist ku va a vuyini a tlhela a fika va na impact yikulu swinene ku tlhe ku tala le Palms le hi leswo. N'wana mani lesbian byo ku kuma kahle u nga ri na mali u ta kuma byi ku hundzule malumi Deriki. U ri njhani Brandwood na Mondlolo u hoxeterile u twa na tisolo n'wana mani lesbian byi lava mali. A mi hi vone se ya vukatini mina tekiwa weekend leyi tiyela vukatini hambana na fashion, mali ya ku nyika n'wansati kuloni a ni na yona. Vavasati lava a vo va ti lesbian kun'wana vo lava ku hlayisiwa. Danko.